Material tori omumba kuruga katete te mabirizo wa ishaizo aturagene tuzakwitya yo mba kuruga katete kanyo tindi musabuzi koko waganga uri ki analyze ni ikintu ko kukiri ko twanta kigamba nyo ko kukigamba ko ngati no nguba ni nsabura bro so how is mbara negamba shi extra ko refine nyo ebone teine shonga mbweno mbara hajiro muntu wajiga muri mbasana kubasa ni mbasana kumwida sure mbara namashanyarazi taro manyu kubasa kubonera kusinga mbara mbara is good mbara is home abana abakuriraho muri mbara bona barije kusinga kure abana bakuru bakaza Kampala nuba kwa abeshongozi abana bakitire bakaguma aha they are very fine ba DJs kungabo kutira ngo yakitera makaza Kampala nana tsaba transport kugaruka nana abeshongozi numbaye kuza Kampala nagwera kungabana barimiro hari mbara is good noga nibanzo mu hotel shaka mbakubanzo kwese sure Ejo shashura mbara is fine so mbara habiri umukani nori umukani nori mbara yabiri umukani nabantu bambara as like abantu person to person wamwicira bar very okay Ewa Kampala ati no kumanya no ine kukoresa buri kimwe cyo nacyacetaga sente yeah man so extra band tutandikire aturi music ya western aheri iwenkiwe no jireba harengo chi what asa by the way minus nkeche shongoro kimwe ese kigo trendingamo mu western music yeka yagwerire kimwe tukantumanya ngo omega yatashohwize ninga Prince Emma ninga Ray G karo kutera cyeta rumeshongozo ndizo ninga Paulo tuba abantu bana kandi iwe kwano yemo nyo kweshongora kabaza nyo tinde mweshongozo nyo ni kweshonga ni nyeshongora for fani tingo moko ndagwaso kokora waso kono no yeshongoro buwaye no nayenda yeshongora kweshemeza yes kuko kunde najiro business zakwizanga gambe tatashi ubwire rya Alex Rab sheko kunde noreba no jwana ukora no gareke nore kuze music teine myaka kandi music teine kugira ngo wende kubanza washomade ngo izo kweshongora ngo njine bitabo no torebe no muzambiye gwatira hitar 72 kunga cyo cyuma music waba serious no chikora ukapromotinga ukareba ba DJ ukareba buri kimwe cyona ukakoresa studios nonji you can make it aso icyeshongore cy'trending cy'abantu gamba yonchi ya western aho kujangu maybe ya western yonka cyoncheje sana na baba nchoreka ngo aba upcomings ababa baza irenga tine kiba kubasa nabo they can nore ngo none makuzo mu studio mu ndaka kugira ngo kuhiza nguhi aganaga byo nataha musora because you are an upcoming artist actually stories in case nchize kusura na wacha recording cy'eshongoro then hatamu zongozi ngwaine ka hiti ngwimo murjemo abana ba upcoming batoma mnonga kintu echo abakoze program na producer aizo mu studio achera producer yebuzabuza abari yawo oriye mweshongozo ine hiti utakumana program na hikanaiza achikawo wa upcoming aturimo cyo rakore buri hero kachevo do recording makantu kumbeiza kutandika project umwana stama abaraza mejare mwitro ya planigira cyitano arganki isinjiro ningana gakatete nyo ataboti nyo mweni nyo yatamise na music ibintu nkebyo urugaho kandi nabona yite ine myizirire no basara kuza mote no babeshongoza apikire musere to kubareba bavana arani okay ubwira wo yeshongorire ninga obokozere music yo yorukwe yaman extra by ne hit nyote hit tinyimbaza kwa ntine hit song unganye ne good song sure yes acheshongoro checho chino bunuzi kandi nabwo hit maka gitera bisi no no mego ko kweshongoro zo yebwa story ya western ketar hit jibuze phantom story ya western akiri amasanyarazi nkabura no kora video yabo kugira ngo bakachikunda munono so waje ku video waje kale basakwite chi no basakwita audio akangabura ko dakore eje video eje songo chinda chiki 15 yaman so reka tukari cyashongoro echi trending I think ni kacheka cha bare music yaman abo kubanju twineho apparently echi trending cyashongoro mwene chinkozereje kizire no mbwire burungi so icyeshongore cyo takagira ha muntu wachitire no creating ota audio yacho akaiza yagaraka yakora na video umbwire buce abo kugira ngo abantu audio bakagikunda so yashara mu kugira ngo agigito video aho na
Of course ate gukora video yo mbwe naho agerezeho akayoka pressure king manyebe bine pressure akeshongoro kakizanka byo kusaga wakireba ko ni manyago umwana cece vale na wasa kuba yakatire nka TikTok byo kusaga nyero na first video yako ya TikTok akayiserekere nko umwanya wacenga kunka laki yeye ranga yamjangu jiroti kunka ndakuje ceshongoro it's not for vale nka vale icishongo nechensi yona ine stilo meaning mpanga music ya western manyato wa western twetwene okugira ngo ata so wiza beshongozi bana kuna kugambara music tero abado embarinda Omega barinda T Paulo barinda Rage na Prince Emma full stop baba tasowize so western ne torera bana western ni mpango nujiro tango ino ine beshongozi bana western yabinjire na byo bugabe so ko twina ba beshongozi ka 10 koko le kamparo buna leto kwa leta tindaze mbya Nigeria Uganda yonka netumara konkatero nekizubu cha western kache kuyaherize kushora abamwe abantu bari music yagira iguru bana bamucendeze mu garance amwe na wana reba comments socials azikugamba hari music mbakoreka ngo bari music ayetungwire ngaza karekire I don't know ukuntu kwa kuri kutungura ikintu cyanyu n'ingano mbana mwenda ngo bamwe abamwe baguma higuru taharo hose initamo music nkambara western ngo ko so yatimbara niyo nko mutwe gwaci gwa western abona bo kuri aba bloggers bona ba music abana ba genuine ninkaba abandu bona binituma nayi no mweshongozu wakireba arongo mutoko emera kakona ke Christian na ka following ke obana Facebook obana YouTube akateka mabeshongoza yaba mihire chebirebiri ninga chiyetaneta ninga chikumikumi because abeshongozi bambara binesente yata zine weka family yene innocent so support bajina bana bambara hati oshango umuntu nakora kalisika inaka following ke toka nyogo ure bankaristi arumuke cheshongoro toka churaga no mushongozi toka murebaga hati vale okugira ngo izo argire from music abana ateratera kokati chibanyigize na argayata tashobora natera hit mwene mamene ko mutatu babeta kubasa ukicesho ngo eje kuza kuba hit nyo chika mbuzabuza like ko cyabire hit ariko waje ngo cyuri kizo I want to pate ya aba amburoyi mana yotire cyabere umukiri yawo konga kugira ngo babe akachitamamu cyaba hit na babe manyashitamero mu cyeshongoro cyavari like abantu bakiriyo bakikora ebyo ni bizira TikTok kungije ngo cyavari cyo kizire ka vaye ngo atere hit kizire kine chikwenda koreka ngo western abeshongoza bakiriyo no basa kuchikora bareka ku rating abeshongoza bashatu babiri ngo beshongoza ba western yunga nane baba bloga bakoro buri street bakareta beshongoza from nowhere ukasanga ino mweshongozi arumana nagezo nateka music nkaba nikiriyo kwa kutoba ukasanga twakorera kumugambaho ngo because either batakudiringa nabo kunga if you talk about music rero kugira ngo yato kumumanya ninga ticharu wawe talk about music bawe vale nka wenka vale arjeyo ya takinga bishongozi binji mnonga kede omuli star mu this guy from Kabare amani fact is amani so akayarijireho inyuma ya jangu takuma kwishongora factingu otakuma kwishongora no very music ya jangu fact is amani takuma kwishongora aija kumamhereze amhandike music kucharaga bebe kurikana na usinjira staging naza kumuhereza korabo very music ya mjatatu naza kwishongora yargoku mkani ndemo nagamba ha array very old hatu very very chichariyo nakora that is music ejo niyo music industry konko bunyacharo bwabashongozi ba western nuko kushanga ryo mamugarance hatu very chichariyo nakora cyo niyo industry showbiz niyo tina showbiz niyo industry ayo nakiteka mu competition abeshongozi ba western bino kuba wana ucumuwana yatera keshongoro kamwavura because bakamuwana ebya matenure noncenga music ya western eisuko kuwana njona nigamba taba bloga bino following usanga nateka Facebook best 10 ebyeshongoro bisatu byo kubanza to kumanya beshongozi to kumanya icyo tukachuraga nituzoma barata bakachitera muga na street no tambati na urachulire kuwaniriza omweshongoro tanka kuvimba
taine work abantu abine work ayibakura tubakwenda kumugamba bo because takudiringa nabo ninga shiwe noenda bakuronde kandi niyo ronda following tugire ngo vare twenda kumuhendera twenda kumurugaho tugire ngo vare oku Kampala tugire ngo ari no hawre abo kwa no tugire no bagereze kutunda music yituriya he iyo nabo kweshoga byeshongoro 10 Reji taina hits kama 15 hit to hit hata Reji kitakutangaza music yoyo hizo mwesongozo msana au nargo abanka bandi ushaka kuba mbagera king sahani we king ko katu bakujira batu bajanga ana nonu aine good music hatum R&B so music na charta ine hits 10 akarga tina mwesongozo takurga Wizkid hata saizi no abeshongozo Nigeria yakujanga barete Wizkid na izaka legend ninga wachitire ko katachiroho tachitrendinga so bwiro tubuhereze vare nuwaire cyeshongoro kisiyaro tine byo kungambere byeshongoza abandi nyo suwa nuwairo kandi obwaro tokamanya nasa no kore kindi kikukira kiri omuntu yabari umupesiye yabari harande saizi no wariyo nateba tunyumeza bari yabaronado bakachikorombwire bwabo gwatakizire yiwamanya to capture gora 10 he is still young he can make it nubwe yatandika mwe bareka kudigrading umuntu yatera yitu nako marge you are you good na Robros ngareba ho ari kucigamba kugira ngo bari ba defending array abo kuba kwere kustayo mbita music ya India western no defending array then ba garants bari bashaba abakumugira ngo bokiri hands buryo banokora music ndaba abantu bambara muganda wange no pagisa nezu uriya kugira ngo toraje basengo cye kikari nibabanza kubi takatura muga ndababo umwana yatera hitiye tokwenda ngo ateresa tekonesha cyesho mba kutamusana music naza ni yejo western haza bako gukora fans nabo ba promota babo cyesho ngo yechiko njanga kachikora mbara chikanjiza kache ne chambara ne cha massive records sure niwe akachoriza rise street 1 week building ahiguru izi sumwe cyesho ngo cha hero producer hero go massive so bachikolire mbara so nabo enchi achipromote njire Kampala biko kozere video no gukora banikiri nawe no wa nabo enchi achipromote njire Kampala not here kujaga achipromote njire Kampala yezo chiketwara Kampala vare sete za music zo kupoza promotion stages after mwebire neza Kampala mbara I think taka shire mushozi taro kweshongora mbarora yari kureba mweshongozo wambara nateka musho Nebina rubbing shoulders na Eddie Kenzo aine this guy was gendo gure motoka kwa kanda bamuherize platform abayambara babiri batakubasa kumuhereza murimba taru mu bivuru taru myanyo kweshongoramo yes wachireba ayiba kondo ishongoro murimbara no kujerega uza kutekeje na flash ibura mundajina yagansa twotaka jimpiri takwendo yeshongore mbara taru myanyo kweshongoramo mbara twakora mushozi okwiye kuba Kampala yatu yamba akareta kuna kivuru ngokureba komere so kwebera kuno mbara taru mushozi hati no mweshongozo waleta kivuru kurga Kampala you dube shongora himbara uyu kweshongora mbitubwenka taro so he's very right wano ndakukurabaho Kampala niwe ujutaka barosha na kinakasho no kinakasho mbarataro kweshongora okuyo mweshongozo wa Kampala yayamba akareta kunakasho so mbweno atwenderesho tukwenderesho bazo ure iwiwe Tash na listi umweshongozo Kampala akita kunisho au vale takanunka tubakamuta bina beshongozo babo imwe mukureba ngo nabamani because opportunity yene kwizo muri imbara niyo bakuba tubakwasa kwereza umuntu musiki na Alex Muhanji show yahereze kureta kun ya comedy store nusote nkareba ho matinary nareba ho na Rasta Charles kumva Rasta Charles ko yahereze kwikaho nusote abantu bamanyire munonga abantu batanga kwimuka kugenda na Rasta Charles nona ishongore rero nawe numanya kusanga umeshongozi tukamurumo tukachi every day uine show either no baro one live band because na yona ishonga live band ishonga na music hata kateka kiza kamba ukinji hata sema kwa nafuna management ukoja humaram taru mutata kumara twenda sente twena izata rakozere buriya na wasote za kuzukora kuka to kamanya you can make it kuka na ishonga munonga every day so Charles na ine so manga jangu Charles no kusinga yo zo mu Western Uganda because na ishonga live band atuburizo na ine ishonga hata no kumusumiro wa muhabe omutomero mulingi omutomerenka hata iza kwizo mu university ini ngugo gutube twine hariya so no says needs management
akamanya ngo urukwanza rwakashatu ndufuri hate yo sota ebibira ko kubugaba niba mure munonga but is good. Oh yeah. Sky TV straight to the world program no rwajumba ni Tash and Reeba Xraba Material arakurunje munonga bya music yakujya ngo nayishongorwa kubuhura nayenda atakatandika kutebekanisa pool tournaments Pool tournaments zonka Xraba no so zinazo twantu zikora konka to tukoro kombyaro so chenyine cyo gukora nicyo kugira ngo nyine murumo nguguryaho nywa kindo kiriho sente nicyo nkukora kozo noza kuriyo mu bintu byawe bya puru ninga byashoye kusari hawizo noza kurara abantu ngo bakuyambe kungo no mango ineyo no bize ntebe no ukora ki like that nywe kindo kiriho sente nicyo nkukora adeso nyuna wangira ngwa antu twatereze no mpa sente kareba nizinkora ninyoni inkora so no broker Uganda nukweri torebero batira amasasi yes aine sente opportunity hona no teka kubano boro nyowe kintu kiri mwe sente ohiremo ikisi ya gachonga kumana cyo kiri mu sente cyo tingu cyo tingu kikora ikunkebe binde birimo bikorese mukono ni nuno ukora ati makoresa icyo nore no ukoresa mani tugamba shonga yamani shonga ya of course tingaji gurutse amisho enshonga y'abantu yabeshongozi ba complaining about Ray kugira ngo tabahereze push kwa twine kumugamba wo kuba tukumugamba wenka we konka tugamba abeshongoza ba complaining kugira ngo tabahere push yari Kampala umwe kugira ngo at least bamweta jataza nyine Xraba na nyina tumuhereze stage kusare kirimi Regino mrebogwe akwizo muri imbarra wenka we nawasa kwa yayitira mu transport kwije konka weje akayambwa wo General Gioni yayambwa wo producer Nyanji wakireba so nyoni mbaye no kwa nkaho ka media ukareba mbagira ukora mutu ya commenting ngungu Reji katine wakuyamba tori aja tuno huwa muyambere konka weje akayambwa wo Gioni akarahona Gioni umurumu ya Gioni aka Nyanja kamkoro free music producer Nyanja Ray wachimbuza na basa kushobora ngo akayamba oje bachimubuze omuntu wena ikintu ekikuba nkimanywa kimanywa kikunda kuvuza then imwe mukakimanya mutakugira ngo akayamba oje same studios ndio twandikoro wanyanji bakurara studio bona wakireba ejo nene yabere part of help Reji akayambwa Wilson mukama wa Ergon ugupasta Wilson brother Wilson hata ine studio ya hanaka ayo mpaspaka umtaxpaka ogwe guy na studio yango Ergon nike yahwire mamani konko ogwe guy akateka umukesongoro cy'amarare cya Reji sente kuchipika TV West na wale video kareba no busatu Reji yabira jwire noreba kimungo kana itaga help mpango tari umutungu tarafunde help you are from the platform kachitera yamba banda bana Reje byakoze hata ndavumara music yihiremu ekiyihiremu izina rukozere kandi tachiba muro music sana ya isuru waza kazombi ya kunywa maro ninga kazombi yo kunywenjaga wakireba aine good name people support him nabamereza shows zembaga za millions zinangwa nina wakireba ejinesha yo kuyamba abanda beshongoza reka kwereba nko kitaro konka bona tukujya ngo naza kubayamba bako twaturebera sign injury under his management or some entertainment akaine a choose 256 ekimanyisa ngo akamuyambira ati iwe towa ukuyamba to kumanya ati noreba ticha no manya ogo wa Ghetto Kids no manyi cyakora kurjura azi kocha hata kuyamba tukwemero kwa umuntu korabo utakunda mutuma ningo takwemba basa kwa sente bwana zutanga aka mutoma management awashaka akarjira muki hata murumu baka akamara na womi akenga so konka n'umuntu ko kutekinga step ubano business hata ni wetasho kwano kora radio kuwizira TV n'abanywa n'aba radio abo warekire kuri abo kure ngo tucidiringa nabo either konka yetera no wasa kumukwata so na Ray nawe nabasa kuba yatekingire step mwe n'abana babaye barabacare yabo kutongana nkani siba nawe nkani nkoreche nawe nkani ndena bakakomando ningasha hati natachi bintu because na arbize aineza asoza inechi wanchenga konka hati wenka Ray no sheka na aronda baliya
abo kwaje music no turn up abeshongozi tubarebere bingi ba King Michael bakabene itsa zamani abesho deriyo ka western yo beshongoza bagwire tukwetaga no gambo gambe nyoni nyuzuka kuza kuzoma industry age my first song ngasanga Dr. Shai no babaro bakabeja Shai Dr. kabanye n'abazungu mutamusende atinkumanya konkanyo level inabe niye nabe bashangiremo bashayo ukota kubasa no kugamba ba ninjishika there is this guy bakamutoga bokufu ngaza kutaho mu studio bangira ngo sohoriwe ngo agabaryo na recordinga cyo tukirinye ba so ataringa tikumanya no kumanya nari mana oinene bit ni mawaro na nesumiyene basa no kukubora no mwenza wakagwa to that ex no gwa music ugwo ninga na ya divert njera kazobe rwende music no gwa iwale wako gwa music no mango gwiri because music no murumo go kuba no kora sente kandi ko enjoying taro umuntu kubasa kwa music ari gukora akajergamo. It is the best job ever. No bano kora sente nyingi in a short period of time no bakwetoza stage edakiki 10 bakwa million ugo numurumo cyo kwa sakora o havingire fani o shemerire ngo no okora taro kurkom industry atagwiri so referee abeshongozi ba hano jangu umushongozi okusinga ikora sente nyingi wikino okusinga kutunga gigs anyways otakwa kutunga gigs niza kweza chazi rasta chazi ubwo gayi na akora ahiri na bande imwe nati unubaka arsente zinga na sababu natunga gigs konka absente chemba bara mu wiki kajemba mpemu twara ashatu chazi katu barari cheapest ashatu chimwa chaza takushongora sente ziga simu twara ashatu kozi na shozi nabe mufunire ku kabare twara muzayare ma kumwenta kuza hansi yezo mtwara ashatu uko mfuniye shows kazi shows ina na turamize 2M kasa batana kunga kuja ngo na bad day ine ka school fees na zitomere cyashatu kunga turaga tuza kweshongora chazi numuna ishongora burizo so nuwa kwa nashongora ashatu kuna gambira week baza mtu asha times 7 zinga koze buri manda ina akutera bandi Tuesday takuhumura nambwe nakwinda nawe basanga gwirira so hati nyona nsingiro yo ba miliyoni 2 once urwa mukaga urwa embaga ninga so ntumesa ngo urwa mukaga go wagira mu tabakata hondizo nurufa zena hondizo mutungure bana asakora so sente nyini ka China koza ka China ine gigs nyingi ba omega term omega nabo na weekend omega no wa weekend aine good songs ba Prince Emma abona batera weekend shana kuja ngo Prince Emma tukira kumiyamba na iza yamba mukire cha radio kuja mba mwetaga mbiraho mpira bamayaka kade enshonga eri kuteganisa tipo musically enich tipo enshonguriro gwiri gwinji binonga you know lengo tipo music ine kachi kumteganisa kugira ngo kurebiwe nyini ndenge nkechi kumuteganisa we thought ngo tipo obirobu ashira ngokwena nakuya hona nagwaro ona nogwara kokano reba ngo tipo na agenda kare nane toka mwetegereza ya tipo ure chamure kimuretiro buzubu hype tipo abademba kama hypinga abadem abadem nibatomeza koka abahagize aza babishiki wacenga kubaira inkantu abishaka barabishinki 10 bakagwa bakafa bakera bwansi hata cyo kintu notekateka ngo wamarayo koka music ya Uganda hatiya 2 weeks nota chine cheshongoro every day nize cheshongoro chisi music ya Uganda tutira 2 weeks omecho ndakate cheshongoro chikamara 2 weeks omegana twachi mwini when atene manager atuchoka ntuzinebyira tipo ore yaza stage na atera komando reji yaza stage ntuzina za murebe tachi aturoji tagira cheshongoro chisi echa bafana ne chena bafana chirai chahwire ko kaziriya za umwigara nazo namasanyarazi so ti Paulo wa ogwo haipwejo kamuretera ngo yamarayo ebyeshongoro byataka kuzaniramu so touch twereza at his best konka ine management I think manager we akabina mushtamsaje ati torumhando go gugureje umugashogwa manager hano gwa yote kumanya management ye because ni imbusa busa either kubera alpha
ninga kubera yuko mbisizo nizo kwa bagamba ukati ndamugamba because we nimba ngenda Alpha wa part of music producer witu Alpha Studios so go nibasa kumugamba konkori ati ndamugamba because tinyinde baka kafaru konka hati Alpha nayo nebuzabuza hati bino mweshongozi JK is no producer nawe nayeshongora bine okukura manya bano bakwata tokumanya kinye cyose kwamba promoting anici but they are good bano rayinga tipo because mbo bamuresire no basa kummaking kumugaruza bakireba kuko tipo uro cyagamba we tachitera nkakari na stage ejo ngabine hype nebyira so management yene bakwata as to me hinubuto ine producer wa studio no mwesongozi ya ine talent no kora nyowe according to how kuba ni impro nyine abana bitu bo mu ghetto bazakatetokwe ba master ja abana bo mu ghetto na atinda koro wa JK kugira ngo no mwesongozi nabasa kumwibire cyeshongoro njoke na Android tachikora byesongoro hati Android tachine productions abana bakamutina you are an artist waza kuzowa producer no mwesongozi orete ka voice karungi ninga shaka chorus na akiba and that's true taka kora koko kuba nayo kora naja gaina akamtera itanda beho so ata bichwa instrumental ekintu nayaza kuchitama instrumental hero na Ronix Pro na druza kazo byo kwesho cyamugarize ndegima ogwe druzu wanyu ogwe akayazo mbitamukwasiro bibra producer wenda kwesho ngora ba techno kargum production yaza yakora music yachitera kare behinda garkayo yaja tatikanga kizo production techno tachishoza ryo production iwale wazo mkwesho ngoro producer no baza kuzoba bakusudia no chitera niwe yesudie kunka both of them nibaza kurema producer toka afuna bookings ingaza artist Android takafuna mirimo nkaya spice no bafutera hits zukwingana ki exactly tukuza kuhendera anaenda kugamba ho anshonga yo mweshongozi wo mchara Ascovia haro cyo kujimanyaho urwire I think manyanga imabeshongozi kurugaho muri burenjero izoba mam nebire batireho a platform yo kumuronda ndaka sente kujangwa zo mwirwajo so far how far ikintu cya Ascovia biyo mwana nchimukwataho so niza kuchororatinga na ikintu cya Elvis coin ugumana Elvis no mweshongozi witu no waha kandi kinkweme takarwanaga kandi akatakujimanga wakafuna accident ya junduro mwirwaro wenka kandi abeshongozi twa postinga twachimanya bayamba manye twazayo twamutwara ubukopiko byaga byobushera konka artists nangwa Elvis ya mbereho nangwa nabira na business nangwa nabarje nangwa nuko tarje konko mutorwire no muha echo ino bane 200 Elvis abana abagira mu studio mwirwaro kumureba bakaba bace Elvis akagwa na border yahendeka so nani nguretera kintu cya Ascovia umwesongo sezira asa kubarwire iwo jiroti nyoka atakumanya konka niwe no wasobutarwara konka harware muto wawe owo ino hokeya ningo mwana wawe so umwesongozi yarwara 15 nyingi ningo mutwaro turiya beshongozi nkarukaga muri imbara rukaga natwika 600 abo nabi gama tudwasa no kugambira n'amazina nabayeshongwireho bona babatamu bona na upcomings kandi upcoming no basinga beshongoza beshongwireho sente echo tingwa wano chimanyo mu western upcoming artist no bakwani banywisa beshongoza abamana mu babara true tubine sente beshongoza baba bahangu bakaztai namarara nazo mbademu azo muziye beyi arwabye na arara costs zumbaho nyingi usanga nano mujyo tuzenko made in imbarara unarbato nampa cyo kunywa nawe naye yiyari wakwe cyo kunywa so kintu cya Ascovia nanye nyenda kwayo mutwaro na itaga sente zinge tinkumanya ngira ngo nayitageze kunga no kuyamba so no kwayo cyo kubasa cyone exactly extra reka nkureke osiburi abantu abagize bawe aba match ibyo kweshonga hajana no yishongoriwe konka bakurikiza za music yawe kare base so of course music ya social media hando zona Xraba Material YouTube Xraba Material TikTok hona mbwe Twitter hona Xraba Material the get fabulous musical press Emma Royal big up on yourself nanye twine team kandi wana mangu ryo kuriyo mweshongozi munda kusayiningirwa wine talent ya no ko talent ya man konka no kuno kweshongora iwe yija
Ntera ninga Phantom, the Ghetto Fabulous Music harimo Prince Emma na Xraba Tash UG. So the Ghetto uri umeshongozo region page na chikora bwawe wajango beso kutoka support. Prince Emma is there to support two artists. Yiza wa Tash UG umuye na maninga shi ujo wa Tash UG ninga Phantom. Ghetto Fabulous Music TGFM tusayininga abeshongozi tukore audio na video buri miezi mukaga tukeza audio zibiri na video zibiri. Tumutandikiraho nitwe abariyo kabamana atakwenda kusayininga abeshongozi nebyo byabo, but they should do it konkito Prince Emma we nachikora wana mangu yoko nukundo ko tukonde wa talent wana ukundo kweshongora no singo gwa ine talent atakufayo akwenda bamweshengereze. Bless Awole pan atugaricho mu studios Phantom DJ and Annabelle. Yo, Patalea and Kando alongside King Kong.